ауыл жиынына жиындық. Бүгінгі жиынға түбендегі тәртіптері тақдим етілер. Информация о программе поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан, возможно участие в нем муниципального образования, Сельский сельсовет. Второе, о наиболее острых социально-экономических проблемах муниципального образования, связанных с социально-экономической инфраструктурой и выборы проекта для участия ППМИ. Третье, о софинансировании проекта ППМИ со стороны муниципального образования, населения и спонсоров. Четвертое, выборы инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ. Пятое, о распределении суммы экономии по результатам аукционных мероприятий. Бүгінгі жиынға председатель собрания, секретарь собрания, секретарь, председатель болып жұмақ қарымында, башқа емесаңыз, секретарь кім сөйледі, Нематова, кімді кім председатель, мен өліңер айтына, секретарь Нематова болуды сөйлеуі, шылатын тәртіп өшкеді. Ашылар, тәртіп өшкеді. Бүгінгі жиынға біздің тауышыларын сұрақ бар үшін счетный комиссия сайланды. Бұл счетный комиссия кімдерін тақым етеміз? Екі кіші. Гүлнара и Усманова Гүлнара. Кімді кім Усманова Гүлнарадан Гаязова Танзилерді сөйлейлер, сол счетный комиссия сөйлейді, сол қазір біздің община сөйлер тәлімді. Біздің енді 5 жыл жатқан ППМИ программасына қатнашып келеміз. Сүлті ауыл территориясы ауыл советі бойынша біз бірінші программада башланды біздің клуб ремонтынан Сүлтіде. Отопление, тәрзелер, ішіклер шәрік. Екінші программада су, водоснабжение білен қатнаштық. Сүлтіде су системасы алыштырып, яңа скважина шығу ішләр. Бұл шунан үшінші Сүлті ауылында, ауыл уранларына гравий салып шаптық. Bütün халық şu программа бойынша. Шунан узган ел бетінде барғыза білуінше МТЗ 82 Беларусь алдық, бульдозер білен. Мына шушы эшләнгән эшләрне әйтеп үтәсе кирәк. Бу эшкә инде безнең ел сайын шулай миллион ярым якын акча кулланылды. Мына безнең халыктан җыйдык 100 мең, шуннан соң спонсорлардан 100 мең, и қалған республика бюджетінен миллион ярымға тұтырып берілді. Бұл программалардан біз әлі Янтуанға бағылмадық, потому что грант салуға сүттілеріне жиылдық. Янтуанға дорожный фонд ақшасынан ұшқағына салдық. Сізден ақша еттім. Суға ярдан еттегі заңсына рахмет, Беларусқа да жиылдық. Егер суды Беларусқа да керек едіңді, құтқарылы елдің ақтыларға. Şundan бүгінгі жиылысқа ендірді. Янтуғанда наиболее проблемный участокларда болған біздің қарсүлтілерді қақа проблемалар бітті бетінде. Янтуғандағы бір проблемный участокқа жүші программ бір әкіреге деген предложение келдік біз қады. Мына сізден шулай нендей тәқдимлер күтеміз. Біздің түрлі тәқдимлер қылына может су бар пока, бар урамытларын ақылларға дейшімінде түрлі социал объектларға, түрлі нелерге, можно зираттыларға, нелерге ақылларға бұла деген программа енді бұл. Мұнда енді біздің сізден тәқдим күтем. Мына нендей предварительно кеңесшәшкен нелерді ғари бір әріз әйтіп өтсәйін. Айтайын мұсай. Tekrar arada ettiğiniz
aytып кеткенде, бұл көпімей көптен келіп кеткенде, сүлтіде көп ішлер ішләді. Янтоғанда анары ұсақлы ішләмәді бетенде, шуңа көре мына пункт ішләнді біздің енді қазір мына бізде проблема болып тұрайын шушы культура йорты клуб халықтағы нәмәдияр, халықта шуны көтерді деп ұшанам. Тәрзелерді аштыра керек мұны. Бұл салынғаннан бері бетен тәрзелер. Суға мұны не тишіліп кеткен сулар ағыпты, қырайларға көргеніңіз де бардыр. Биберлер керек бетенде. Шушы қосылғанда нық әйбәт болар ие. Сіз көтеріп алсаңыз, әгер де артып қалып етеке, мұны зират нейіне де Зиратқа район бюджетінен средства бөлінешек, Алла берсе, біз сұнық материалдық ақша көшіріп қойдық уже материалдық. Зираттың қалған өлшіге. Шулай дегендер шушы көпемеға қосылайық. Бұл алдағы күнлер үшін керек боласақ, әлі ол программа шағында бізге қосылып қаларға керек. Әлі барымызда үмітіміз бар яшарға деп, Oğul biter деген söz түгіл, құлып бітсе бітінде оғылы да оннан кісерге бітінде шуға көре барымызда құшылып, шушы құлыпны байыққа кіртейік. Eybetlеп төзірге. Шолай енді. Рахмат. Біздің енді 2020 жылда бітінде Сүлті клубына до конца ішлері бітті. Ең бірінші программа башта келгенік. Ана екінші программа біләкетті. Сүлті клубында мебельлер алынды, ремонтлар шанды, ишеклер, даже библиотеканы мәктәпкә көшіріп музей эшләнде. Пожалуйста, кемдәрнең музейга үзләренең шәҗәрәләре бар, кемнең иске кымартты диләр, шулары бар. Шуларны китерсәгез, әйбәт булыр иде. Һәркем үзенең анда журналга языла, кемнеке килгән, кемнең фамилиясы белән язылып куелып, музейда сакланачак инде. Ол теге шырмада ятканчы әйткәнчә, музейда булса әйбәт итеп үзенчә. Халык эчендә, үз эчендә. Кемдә нинди иске фотолар бар, киемнәр искечә, теге национальный дигәндә әйтәләр. Шул булды беренче. Тагын кемдә тәкъдимнәр булырмы икән теге программа? Ну, милләт кирәк зират дигәч, зиратның инде ярты өлеше эшләнде, икенче ярты өлеше эшләрәс калды. Без моңа шутладык, район бюджетыннан акча бирелде. Күшті ұш ақша, материал қайтқаныңа кетеміз. Ярты материал қайтты неге? Сепарда кетіп қойдық неге? Анда жылы будкада керек ейін? Будкада дәлешім шәргет ұшырдың. Біздің Сүлті нейінде реконструкция болашақ Сүлті зиратында, шунда біздің біргелер шыр біздің. Янтуған нейіне материал бола. Қойты шағыр. Бүтән тәкъдимнәр юкмы? Бүтән теге су бар инде, бака урамнар әйбәт, диек, урам уклар яна. Тагын. Бүтән проблемалар күтәрәсе бармы? Диясез. Hürmetli arkadaşlar, Tuhan Avukatı Sürdüler. Mine rayında sürekli üstünlüğünde bu yıllısı yıllarımızın Sürdüler'in üstünde bir eyledi işişlendirildiğinde tanırım. Мәттиәдә күрсәткәннәр өчен бөтенегезгә зур дип рәхмәт. Һәм инде чынлап та шушы ППМИ программасын без кулдан килгәнчә ярдәм итеп бөтен авылга шушы Янтуган клубында бик матурласак, үзебезгә дә килергә приятно булыр. Һаман бездән сездән яшь буын үсеп килә, авыл бетмәсен, таралмасын. Бик әйбәт булыр инде. Үзебезнеке нык матур, пожалуйста, килегез. Без иртәгә клубдан чыгышабыз. Музейга да килесез, клубында барасыз. Клуб идеальный элек булды инде. Ремонтына элек подрядный организацияны киши булды. Нык җиңүче. Клуб матурларыбызда безнең мәктәп алдыларында бик ямьсез битәр. Шушында бергә дәнешеп сезде. Клуб матур анакында парашкорда мәктәп тасалмыйбыз. Мәктәптә можем материал кыймаларны алыштырырга кирәк булачак. Анда безнең шушы нидә аукцион булачак инде. Хәзер аукционга куела да, шунда экономиясы булачак. Шул экономияны можем клуб кыймасы ремонтларга
klubların, maktabın dışları bilen iştirak Biz şuşu ne bilen şuşu programma işinde akşam bilen muzdanlıkla palajından çıkarga bularlar. Ekonomiya bulduysa bulaşan indi. Потому что patriotçikler haklı düşürürler var bir, ekonomiya kalatı milyonun içinde. Kıymatlarla resept bulaşak bitdi bizim ile. Men şulay bileyim. Kıymaları iskirtediriz. Bakşasında qarab netip. Tübeler yağıp kılıp motorlasa bu çizgini hem tutmayacaklar da tutmayacakmızlar. Şuna birgelep gitsek. Yiyiştirip neydi o işleri вообще. Kıyması kerak başa. Şuşu tek bütün takdirler olmasa biz de şuşu program boyunca Yantuğan klubuna remont Yantuğan Ağol klubuna remont bilen bu programımıza kirsek degan kul ko'tarib to'g'ri so'rayman. Qarşılar, ders alışlar. Hadi endi biz şu programını alıp barışa bizden neden şu halk arasından inisiyatifli grup sayılarak yapılacak. Biz inisiyatifli gruplara tüvendeki şart takdim ederiz. Nasır ve Hicariye Yusuf'na, Nadir ve Liliya Mirvanurovna, Valiyev Musa Mustafinovich, Latipova Gülşeşe Garifyanovna, Yumaguşina Margarita Danisovna. Şu 5 kişini takdim etsek, karşılar olmaz mı? Kim takip şu itersen inisiyatifli grubu? Meni olib kirsiz, men xabarim yo'q. Kuzda ko'rganman xabarda o'zida paketda ishlagan endi. Programga. Ko'p she'rlar bugün. Ya, kimdir usalini alıp kimdir alıştırar? Rıhtacın aytasiz. Aytasiz. Ha? Isqirib. Bunlara ne? Müslüman arasın. Osmanlı bunlara. İnisiyatifli gruplara alışındaydı. Valiyev Musa Mustafinovich, Osmanlı bunlara. Karşılar yok tabii. Yana rahmet. Kimde şu o'zgartirilgan belgilar inisiyatifli gruplarga qabul etiladi, shu vaqtda ishlab chiqishdi. İnisiyatifli grup sayıldı. Hayır, bunu biz ilgileniyoruz. Bana şu ekonomiya akşasının betinde klubun maktabının kıymasına dip ettik aymen. Protokollar şu sözünü kiritemiz. Şu akşa ekonomiya akşasını şurada yetmeseydi birazcık üstlerge rayondan sorarız, deyteriz. Birgelep kıymasını da tutarga tırışırız. Şundan bizden indi bu nege milyonun betinde 10%'ın nasiliyden ziyade değişmez. 15% sponsorlardan. Bizim bana nasiliyeminde bizden всего 217 kişi Yantuğan ağrında. Vzrostu %57. Summasını aprilası tercih biz. Bana 18 yaştan yukarı vzrostu kişinin neçe sum akça ziyarda başından. Kişi başından. Bizden raşatlar boyunca bunda %57 kişi biz 100 binge ağırlık bile bakış çıkarmış biz karşı. Bu sültü Otaş halkına da yardım etse, partajı etsek, situasyonu çıkarırız diye düşünürüz indi. Biz hele buna Ozakı Ciganda Sültü halkına 500 250 kişi başlıyor. 200. Yantuğanda tüleğini ansına kumeli zikkeni verdi başta şükür. Ansına rahmet. Bunda biz 250 bilen sıyalmayacakız. Bizim gazete Srednjem 900'den de kam yiyalmayız kişi başına. 900'ge tırşatsın da Hansült'te Yantuğan Otaş'ta bütün eviler, Otaş evileri bir iş programlarına katlaştılar. Böcekler vardı Otaş'ta. İş programları var. Ya da yıllarımıza kurulmalı ya da ilaç gelip tasarım.
Ya bizde su var, su terası olsun diyorlar. Şuay bir de rahmet, bravo, bir yakışa da varsa rahmet. Anlayıp bulur indi arada, ne şeyse. Bu tüylerge girer. Bizden araştırıp bir inşaat. 900 sınga hazır biz barımızda şu 18 yaşı turgan ılık kişiden 900 sım akşa yerden pul güzelge geçiriz. Barımızda kimler riza pul güzelge tavuk şeyleriz. Yok, только по прописке kim var, uçakışı çok. Приветствуется спонсорлық ярдәміне. Мына қайбір кішілер янтуғанда кеткен, сол тікілуға бермейін. Янтуған қылуға болса, 5 мың дәріген деген кішілер. Бұған янтуғанда. Біз азына қаршы түгіл, мына ол нық пайда болады. Так, қол көтеріп тауыш береді деген мана. Жер тақтыр шалды. Bizim yılış tarihinde başlауға terk edişiyim. Rayın hakimiyeti orunbasarı. Hayrettin Rayın Nazır'ın çıkartmışa. Kadir ama sözleri yarısını yapıyoruz. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli Yantuğan halkı. Şunapta şu programma, proyekt поддержки местных инициатив деген программа bizim rayon için bir kerakli, bir faydalı program болып шықты. Biz anda қатнаштық мына радикулар айтты 5 жыл, ол өзінің ауыл белемесінде нәрселер ненде işleşlegen söylep gitti. Мен de şakla sizin tanıştırasım kile rayonda nende işleşlegen. Bizim rayon İller İnşaat Şapkasında, Kulav arkasında ayrılıp duran narsa bilen. Biz 5 yıl boyuna bizim rayonda 22 avul saveti var. 22 avul saveti her yılında da katlaşıp geldi. Her yılında da. Şunun arkasında bizim rayonda 5 yıl içinde %6 obyekt işlendi. %6. Etirge gerek şu 5 yıl içinde 19 mektep remontlandı bizim rayonda. Bu bir kaydadan diyebiliyor. Her bir mektepte terziyeler araştırıldı. Qaysı bir mektepler hatta 2 yıl retten kirgenler de buldu. Bir yıl aşağısı жетіп bitme arkasında 2 yıl tane kirdiler. 23 kulüp remontlandı. Buna ötken yılda buna bu 20 yıl davetinde sizin avul savetinde Sulti kulübü remontlandı. Bugün günde Sulti kulübü kıbık motor kulüp yok. İlk motor kulüp Sulti'de bugün günde rayonda. Şundan soň 22 avul savetinde yollarga kum taş salındı. Şundan 20 avul savetinde su turbaları alıştırıldı. 5 yıl içinde 14 traktör alındı rayonda. Şu program bilen. 2 ziyaret işlendi. Bir pajarlı depo işlendi. Hem bütün türlü köp işler. Yerkeyne etsek, Yerkeyde bizim park var, parkka paravoz alındı. Bala şangalar, ılık kişilerde oturup uğra beri turgan jolu salındı. Былтыр мына Yerkeyde жаңа yılga bize işlendi bitinde bütün uğramlarga girlandılar, lampalar türlü birler elinde. Ve şu ayında men hali sizin jölüşte katnaştım. На самом деле, мына şu Yantuğan'ın klubu köp işler şahinip kelebidinde silsevitde. FAP'lar da işlendi, klublar da işlendi, ziyaretler da işlenip bara. Mına Yantuğan klubu şakkına bitinde жетişip bitmeyi onda azgına kadar remontlangan, конечно. No, şu programda katnaştınız, inisiyativini ko'rsatdingiz. Katnaşıp şunu motorlar, terzelerin, izenlerin, buyap, remont işlep, tubelerin remont işlep çıksanız, her vakitte da rahatlanıp, şartlanıp şuşunda kelip, spektakllar, konsertlar qarap, avulda medeniyet uşağı olsa, значит, turmuş bitmeyecek, avulda yaşayacak. Gelecekte de şuşla etip, rayonda selamet bulup, motor etip, tanış etip yaşayacak.